filmovi, sve treba se sinhronizira i porniči treba se nadsinhronizira. Zamisli makedonski pornič, tamo kako je faća, yeah baby, ne treba da je fati, i samo zamisli, staj go čoveče. Ali čekaj, ide od pozadi kamera lektor, lektura, i dođe, ide pornič, tak, i vika na pornič, lele čovjek go klade, stavi mi go sijot. To je problem u makedonske ovakve filmovi, sve je mnogo literaturno, čoveče. Ovo je sve suvo literaturno, Znate li kakvi se prevodite? Go gledam one Black Hawk Down i ono ova po radio stanica i mika ne helikopter. Hey, the skinnies are coming! Wala, fuck out of here, motherfucker! The skinnies are coming!